Kad sam bio u Puli, upoznao sam dva mlada dečka, od kojih me jedan u jednom trenutku zapanjio svojom društvenom neosviještenošću. Naime, on je studirao u Zagrebu, dakle makao se iz Pule i vidio i neke druge šablone na svijetu, ne samo pulski, ali je očito dresiran i ne znam jesu li ti mladi ljudi svi tako dresirani, no međutim on definitivno je i definitivno zaražen onom istom vrstom komunjarizma koji kod nas traje od 1945. godine. Naime, počeli smo razgovarati iz čista mira o Maksimirskom stadionu i pokazalo se da on misli da je nogomet početak i kraj svega na svijetu, što samo dokazuje kako su tu djecu, a vjerojatno i starije njegove roditelje ili djedove i babe, dresirali uvjerenjem da je sport nešto najvažnije na svijetu. To je recidiv komunjarizma, kad smo se mi protiv kapitalističkih moćnika borili sportom i dokazivali kako mi smo njima ravnopravni, čak nadmoćni. Ali generalno gledano, sport ne predstavlja apsolutno ništa. Meni koji ne gledam nogomet i koji mi nije bitan u životu, nogomet ne predstavlja ništa. Ja nisam ponosan, kao što reče taj dečkić, jer je nogometni klub Dinamo pobjedio, baš me briga za to. Ja sam čovjek koji razmišlja isključivo praktično kroz prizmu ekonomije. Dakle, vi imate Englesku nogometnu ligu koja zarađuje ogromne pare. Vlasnici nogometnih klubova su milijunaši, milijarderi iz inozemstva. Liverpool je u vlasništvu Amerikanaca, Manchester City vlasnik je iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Manchester United je isto tako nekakav Amerikanac, Newcastle su iz Saudijske Arabije, dakle to su naftaši, milijarderi koji svoju lovu, koju bi onako im progutali nekakvi porezi, ulažu u sport, ali taj sport donosi ogromnu paru. Ne samo zato što 50.000 ljudi sjedi na stadionu, nego tu su prava televizijska, tu su reklamna prava, dakle tu se vrti biznis. I mene nogomet u Hrvatskoj zanima kroz prizmu biznisa. Ja ne mogu vjerovati, a taj dečkić to izgovorio, kako bi Zdravku Mamiću trebalo podići spomenik. Trebalo bi mu podići kaznionicu, dakle sazidat zatvor gdje bi on i njegov braco bili, zato što su desetljećima brutalno iskorištavali nogometni klub Dinamo za svoje bogaćenje. Dakle, ti možeš imati nogometnu akademiju, ali ju ti financiraj, a ne da ju financiraju građani grada Zagreba i Milan Bandić koji je golemu paru davao Mamiću da bi on akademiju otvorio, da bi u toj akademiji odgajao kvalitetno, svaka čast, mlade nogometaše i prodavao ih u svijet, a nakon toga doviđenja. Dakle, plati porez u Hrvatskoj. Drugo, ti nogometaši odu u Europu, ode u svijet, i milijune zarađuje i nijedan od njih ne plaća nikakve poreze u Hrvatskoj, nego plaćaju u Djevičanskim otocima, a neke od njih, kao što je naš Lukica, koji nije htio u Španjolskoj plaćati porez, progone, pa je na kraju ipak platio milijune i milijune dolara za porez, jer njima nije stalo, njima je stalo do trpanja para u džep. Kada ste ikada čuli da neki nogometaš u Hrvatskoj uložio lovu svoju, osim onog Videc kojem skidam kapu, jer je u svom selu dao lovu dečkima iz djetinjstva koji su otvorili farmu ovih jako poznatih fajferica crnih svinja. Oni se bave farmom, a on je uložio najveći dio love. Dakle, on je svoj kapital uložio u Hrvatsku i Hrvatska od toga ima nekakvu korist. Ovo vam sve govorim zato što nas neprestano zastrašuju i zaluđuju idejama da smo mi, građani grada Zagreba ili građani ove države, dužni financirati sve živo. Mi smo dužni financirati nogometni klub Dinamo koji je de facto u vlasništvu Zdravka Mamića i njegovog brace, a da to nigdje ne piše. To ne dolazi u obzir.
Isto kao što ne dolazi u obzir da građani grada Zagreba u ovom trenutku, kad je teška kriza, u nas je kriza već od 2008. teška kriza, da mi ulažemo goleme pare i sazidamo prekrasni vrhunski stadion Maksimir da bi na njemu nogometaši Dinama igrali. To ne dolazi u obzir. Ako se želiš baviti profesionalnim sportom, uloži svoje pare. Nogometni klub Arsenal već godinama nema velikih uspjeha, dakle oni su jaki, ali ne igraju često ligu prvaka i tako dalje, zato što jednostavno ne mogu ulagati u nogometaše jer su uložili u svoj stadion. Taj će se stadion za 10, 15, 20 godina maksimalno isplatiti, ali je građen kapitalom vlasnika Arsenala, ne građana grada Zagreba. Onaj tko je vlasnik Dinama, ako to formalno pravno postane Zdravko Mamić, molim lijepo, nek si izvoli graditi svoj stadion. A ne da se neprestano rade, kažem, pritisci i zastrašuje narod da smo mi dužni sagraditi stadion na Maksimiru i ne samo to, nego po cijeloj Hrvatskoj da mi imamo graditi stadione za nogometaše koji se profesionalno bave nogometom i koji profesionalno na tom nogometu zarađuju. Dakle, zarađuju svi oni osim građana gradova koji trebaju sazidati te stadione jer oni imaju nekakav ponos. Strašan je ponos ako NK Osijek pobjedi. Ali za razliku od Dinama, NK Osijek je u vlasništvu Mađara i ti su Mađari počeli graditi sebi stadion u Osijeku, prema tome svaka čast. To je ono što je potrebno. A ne da mi pričamo komunjarske nebuloze tipa, a to sam isto tako znao često čuti kad su rasturali Janica i Ivica, da njima treba darovati otok na moru. Što je vama ljudi, jeste vi normalni? Pa darujte meni otok na moru. Ja sam vrhunski novinar koji je napravio najgledaniju emisiju u ovoj državi, koju niko nije nadmašio po gledanosti. Pa dajte mi, darujte mi stan, darujte mi otok, darujte mi bilo što. Ivica i Janica su imali sponzorske ugovore, utrke svjetskog kupa se sponzoriraju, dobivaju se financijske nagrade, dakle Ivica i Janica su od svog sporta zarađivali. Kad su skijali za hrvatsku repku, to je nešto drugo, ali kada su skijali za sebe, to je njihov problem. Ili evo, nije samo to. Neki naši, zapopevači, pa kaže dobili su gradski stan, nemam pojma po kojoj liniji, jesu li ga dobili tako što će u njemu biti, pa ga vratiti jednog dana, ili su ga dobili tako što će ga još otkupiti za kikiriki. Pa dame i gospodo, dajmo se saberimo. Nema džabe ni u stare babe. Miku Džegeru niko nije darovao nikakav stan. Pa to bi bila javna sablazan da čovjek koji je zaradio milijune, da on ima stan nekakav koji će mu dati, ne znam, u centru Londona. Pa to su besmislice. On je svojim talentom, sposobnošću to zaradio, čak nije ni samo on. Dakle, i drugi dečki sviraju u tom bendu u krajnjoj liniji, jel tako, kao da je on jedini nije on čak ni osnovao Rolling Stones, nego Brian Jones, koji ih je sve selektirao i on je taj koji je prepoznao talent Mika Džegera i Kita Richardsa. Dapače, čak je bizarno da kad je jadnik uništen drogom se udavio u bazenu vlastite vile, pa je čak i tu donio dobit Rolling Stonesima, jer ljudi su kao lešinari, oni vole nesreće, pa kad je Brian Jones se udavio, to je bio dokaz sex, drugs, rock and roll, kako su Rolling Stonesi opaki i tako dalje, mada je Keith Richards rekao da je 90% onog što se pisalo nebuloza i izmišljotina, što se dokazuje danas kad svi imaju 80 godina, da su se tako drogirali i tako dalje, davno bi umrli, ne bi dočekali 80 godina. Dakle, neka svatko, u to važi da ne bi ispalo, i za novinare na HRT-u. Šta imaš ti od HRT-a dobivati povlašteni kredit da ti HRT pola kredita otplaćuje? Pa HRT nema nikakve pare, nije HRT išao saditi papriku pa prodavao na tržnici. Ti si zaposlenik HRT-a, ko što je neko zaposlenik Zrinjevca, molim lijepo, odi si u banku, digni si kredit i kupi si stan.
Mi da ti kupujemo stan, pa jeste li vi svi skupa normalni? Mi da Mamiću kupujemo 22 stana u centru centara grada Zagreba. Otkud ta lova? Pa normalno od toga da ne plaća porez. Ili NK Rijeka, pa bila je afera, o tome sam pričao. Sve pare za sport u gradu Rijeci su namijenili NK Rijeci. Svi drugi sportaši koji se bave drugim sportovima, ti su izvisili. Pa što smo mi manje vrijedni ako plivamo ili ne znam, bavimo se streljaštvom? Zbog čega bi NK Rijeka dobivala sve pare? Zbog čega bi mi gradili dvorane? Pa dvorane gradimo za nogometaše rekreativce koji igraju u dvoranama nogomet, oni koji igraju košarku, školskoj dječici i tako dalje. A onaj ko će se baviti profesionalno pogonom, taj nek si gradi dvoranu, nek si uživa, a ne da mi sad naričemo, kaže Cibona će propast, neće propast, nema para, ko će izvući Cibonu? Izvuće, jel te, gradonačelnik grada Zagreba s kojim parama? Pa nema nikakvih para, nitko nema nikakvih para, Hrvatska je propala do te mjere da ne može obnoviti grad Zagreb, institucije, muzeje i tako dalje koji su porušeni za vrijeme ovog potresa. Nema pametnijeg posla gradonačelniku u ovoj situaciji gdje je ovakva kriza da se bavi Cibonom, da se bavi nogometnim klubom Dinamom, da gradi stadione, dakle da radi bezvezarije za zabavu. Mi ćemo se zabavljati, mi ćemo gledati nogomet, a što ćemo jesti? Pa o tome cijelo vrijeme treba razmišljati, a ne o tome da ćemo mi preko nekakvog sporta, kaže, to je ponos i neko će doći. Ko će doći u Hrvatsku zbog sporta? Pa doće se kupat na more, doće ne znam što, ako će gledat će neke muzeje ili nekakvu prirodu, najmanje će doći zbog Grbonovog Modrića koji je tamo lago na sudu, kako ga nije stid. On se gradi nekakvim Hrvatom i tako dalje. Mi se trebamo držati za sisu i biti ponosni zbog jednog lagatora na sudu. On je lago za Zdravka Mamića. Gdje je Zdravko Mamić? Je li u zatvoru u Hrvatskoj? Molim vas lijepo. Kažem, sve je to licemjerstvo, ovdje nitko ne voli Hrvatsku, ovdje nitko nije društveno osviješten i namjerno dresira tu djecu s kojom sam počeo ovaj video, namjerno ih dresira i oni onda, bez obzira na to što imaju fakultete, što su akademski građani, što bi trebali biti elita, avangarda, predvodnici, oni cuclaju komunjarske priče o tome kako njima treba platiti. Pa onda kažem plati svima redom. Nogometašima, pjevačima nisu zapopevali u koroni, pa plati im za to. Ovi što pišu knjige koje niko ne čita, plati im. Oni što snimaju filmove koje niko ne gleda, plati im. Crkva bogata, milijarde imaju, plati crkvi. Uzdržavaj političare, kaže cijelo ljeto, evo sad se poteže to pitanje, zašto bi oni cijelo ljeto ko školska djeca primali plaću i ne radili ništa, pa onda jeli ljetni praznici 2 mjeseca, pa uskršnji, pa ovakvi, pa božićni drži, ne daj, 3 mjeseca godišnje ne radi, a prima 20.000 kuna plaće. Pa gdje to ima? Gospodo draga, mi smo u kapitalizmu, naučite se, nema džabe u stare babe. Izvolite raditi, izvolite delati, izvolite pokazati u realnom sektoru koliko vrijedite i toliko koliko vrijedite, toliko ćete i zaraditi. Maknite smrdljive prstičetine iz naših kazana, mi nemamo, mi gladujemo, 450.000 ljudi je moralo otići zato što su u ovoj Hrvatskoj bili gladni, što nisu uspijevali egzistenciju si osigurati. Prema tome, sve gdje bi vi se zabavljali i još masno zarađivali, sami iz svog džepa maknite se, mičite se, antipatični ste, odvratni ste i obični ste veleizdajnici koji mrze Hrvatsku, a vole samo tako da ju oplindraju, opljačkaju i uzmu sve sebi.